Penyatusan ogoh-ogoh reng Kabupaten Buleleng, kausung ngiderin wewidangan Kota Singaraja, dawek rahina pengrupukan. Parikrama puniki wanta sarana sajeroning nyomye perindikan-perindikan sanekaon nyangre pemargin catur brata penyepian. Kota Singaraja pemekas ring jalan ngurah rai Taman Kota Singaraja, pina kesilitungil gena sane kekosekin antuk krama sejeroning nyaksiang pemargin parade ogoh-ogoh saking mekudang-kudang seketruna sane mawit saking mekudang-kudang Banjar Pekraman reng widangan Kecamatan Buleleng. Penyatusan ogoh-ogoh keusung oleh krama keiring tetabuan Bleganjur ngiderin Kota Singaraja. Ogoh-ogoh sane kusung antuk mekata rupanipun wentan merupa budekala, pewayangan kantos sane tawah-tawah. Parade ogoh-ogoh puniki mejantan Presiden ngedautin para wisatawan. Sampune ngiderin widangan kota ngerares ke Prelina, pindah ke Cihneng waliang kanan budekala ring uwit ipun. Also really big here. Other deserts like Pemutaran, I still live a bit smaller, yeah, but the same, yeah. All people work for this, and I think have a nice celebration. Yeah. I hope no rain anymore. It was enough for this day. Yeah. Tiasan punika silitungil truna irika ngangkenin ipun sampun midab-dabin ogoh-ogoh ipun selami esase. Ogoh-ogoh saketruna ipun tala Presiden ngedautin penyiwan penonton saniki iring antuk mekudang-kudang tetabuhan. Kali ini di tahun 1941 ini ya kita buat di sini yang temanya Datmi Kaluk Donar Coret. Kenapa saya buat ogoh-ogoh seperti ini? Karena menurut bagi saya ceritanya menarik dan kita di sini buat ogoh-ogoh yang bertema yang bisa dimengerti oleh masyarakat. Ini berapa bulan penggarapannya? Penggarapannya kira-kira 1 bulan, 1 bulan lebih lah, 1 bulan 2 mingguan itu. Pemargin pengrupukan ring Buleleng kekandanang sampun margi antara sahet repti.